Riri ni idhaa rĩa Weru Wikendi. Ni tariki ya mbere ya mweri jwa ere mwaka ni jwa 2026 nkureterete nteto cietu ceru themwe ndene ya Weru Wikendi ntuku kinya withera weterete kumenya ni mbio yongwe gukarika kirimantu jegie siasa na Martin Gichunge netete na mbere na kuibangania na ageni bawe ni kenda ethirwa akikuretera mubango jujo wona charungama thaithatu na kinya ntuku ya narua team ya Weru FC nethiretwe igikindana na Veteran FC ntere cia Nege Shaba na baumango rijere kwa izere ende ni nteto nkethirwa angi kumenyithia o uria tugwita na mbere amona nteto iria nkureterete ni Yara tukuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Methika Lentore kuga Meru itikiri thirikari gekwairwe kirwa kindikini wao atongeria kuringira ndebe ngavana Mutuma akiorwa gukaranthi na Lentore na gwitikaniria no ukaruira giti kio ngavana 2027 Narua tugakuretera gichunchi kia mbere kia rugono rwa mwanya kiroto kia City na kirege chunkigia siasa tukamurika mwerekera jwa siasa na kinya kuthoja mawira neza atongeria kiri muringi kura Mona niretong mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinyana nteto cieto chiriambiria thaiji mubangania wa kiama kia DCP niwe Methika Lentore augite ari na murigo jwa kubangania jeshi ya kumutethereria kwithirwa agichokereria Meru gitio kiayo kithurano ne 2020 ala Lentore nkuruki ethiritwe akitaririria mantu mwanya mwanya akiuga Ameru batikire thirikari akiongera munini wa rais ni wakuma kaunti ya Tharaka Nithi na Timiru augite we ati tayari gucoka kairekere thirikari ende agakara kirirutere ruregani mwanka Meru icokerwe gitio kiayo nkuruki nethiritwe akithukira asiasa baraba kwithira bagitetera thirikari akiuga bonthe kabakune kimetho ni untugutikio bakuretera muringi kura kuma kiri thirikari ria bakaritie mwandiki wetu wanteto mutugikare ne agutwambiria Atongeria regani na thirikari ya Meru batongeretwe ni mubangania munene wa kiama kia DCP Methika Lentore ni betite na mbere kuriunga mirigene ya igembe na bakiariria Kristo kanisene ya GGS Kiromwathi na kanisene ya IPC antubwete kiongo Lentore na meneretia atongeria baraba kuga ni bakarite thirikari William Ruto tairia reri kwa kiuga no kaba mikaritie na mukari wa kawithi thira kithange kaga onto karetie thirikari yari eriko umikaretie ng'ombe ikiyawa anto bageto la chwari chasi tolo kila pahali biashara ithukire cionthe so kwa tugako karetie thirikari te kuonania ko karetie mwananchi endelea kuumia kwa tuga no karetie thirikari ireta mogoti sheria indhuku cia kuumisha mwananchi kwa tu uko mekaritie kinyoto ko watanirite na thirikari we rais Ruto kuthiria wananchi Kingiri Lentore na ugite wathe choka kampeni ya rais Ruto kairi akiuga ngugi awe thaiji ni gwita na mbere guchwa njeshi ya kumutetheria kugwika Meru kithunu akiuga mutongirwa mugongo rais Ruto na ameritere nguo ende ngukwira Meru ni raritirwo nguo ni ratirwe naked anto banyara bakwao Methika yo torite ngwe towatanie uwenda kuria njokeke ya wiki ya mata ya kuruma watetha wachoka kinjoka ringi wachoka injoka ringi kapteni arungama auga na iye thirikari Ruto bwegama arari waziri no aramuritaira ngugi ariuga na thirikari gutingu ikurita bombo mukararia akingu ibu kuona thirikari ikirita
kinguimo kuona Bungiri nturi na ugite thirikari Rais Ruto Meru itikaritwe ku mono akiuga waziri urore kuno kagwitana ngugi na kirute Rwandibi nethirite akiathurana kawerune akiuga kuri na mwanya jumunene gatigati ka Mumiru na Mutharaka na ndi akitheria Ndibi kende kene Mutharaka na ti Mumiru na nandi ethira kimeneria tongeria baraba kwithira bakige kaga kindiki na bakiuga ni mwana wa Kathetu ka Mumiru na nkurukia akiuga boba tayari gweta kumuturaria maruku awe nja irunduni ke kabineti ninta utiebwo kumanya gete takuritanwa endo geta gucetha kura cia mero milioni mwe takuritanira antu we pro muntu agatangwe Mutharaka te Mumiru Mutharaka tembi Mumiru te representant na ne wachi omenyo bonene rira kuona yonto PS tongegoro kana antu bange bakiwa mwana wetu okay aweta cases ya 2019 na kesi ya umanetie 2012 tendeke no wari wakili owa gite kesi muno Meru kariko Tharaka ito ya Tharaka nekete Ameru mushuka Mumiru mumwimbi Mumiru 2019 census na weta ke ngugu yangu wa Mutharaka ate Mumiru kangu wetania na report ire thirika tio thuku so weru toke otora no twere mwana wetu ri Mumiru we yende deputy president kakura antu mana yaire na milioni yere ciomba kwanana enda atura kenda twito tulia maruke minority kwa Felicity Mbiriri rombara wekeria karibegembe ne kwikari nturi wa mwana kiroto kiawe yarembi bori we yarembi nderigwa na kwenu bwena baile taka bwachalo mwe urokomba kuthetera muongo ora we na inya orote no kwa orokero ibara bange benara Dinturi bari kumakanisene ne bakurukirire thokone antu beto gukethia mukari na akiaria thira kiuga thaiji Kenya kuri na mirengo iri jwa thirikari bara bakuthangikia mukari na murengo jo one time juri akuganije jo gutetera mukari ethira gitiga kuthangikwa ni thirikari ri wathanine. Kwa hivyo kuna one time kuna two time. Wananchi wa hapa Antobetwe tunataka ni one time ama ni two time? Harambe! Antobetwe mko one time ama mko two time? Mko one time? Tutaungana kupeleka Ruto nyumbani? Tutaungana kupeleka Ruto nyumbani? Wangapi wanasema Ruto lazima tupeleke nyumbani? Kingiri nturi na ugite Meru ithirite igiteite bianguge binene bikethira bikeberwa Meru biketha bigikwa kungi na kiuga thina eji onthe ni abunge ba Meru baria kuga ni baremi gutetera mukari ura wa bathurire. For the last 3 months imepoteza viti 3 ingine kubwa kama yule kiti ilikuwa na Profesa Kigatira ambaye alikuwa chairman wa Kevevapi ilipeanwa nje ya Meru. Kuna kiti ya Kabeabea imepeanwa nje ya Meru. Alafu pia CEO wa KTDA Bwana Muthaura pia amefukuzwa, ilali wabunge wote wakipigia Kasongo makofi. Waende wasiende. Kuma Mirigene igembe nke ripotra ndetosha weru weekendi rea rietwa ni Mutuge Kare. Atongeria Kathumba ni bagwatanirite na ngabana Mutumantu evinkia ndene ya kanisa ya AIPC entere cha Kegoi ni araba kiaria atongeria baba baringirite ndebe ngabana Mutumana kwendekithia anenkerwe kanya kangi kagutongeria kithurano netwitite. Munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Meru Mwendali akioria ngabana Mutuma gukara nthiguru na mithikali nturi na gwitikaniria no batere kuruira giti kio ngabana akiuga gutiombika bairi baba baumite guntu kumwe kuruira giti kiu.
Siasa nicionekanite kuwata mwaki kanisene ya Itumbi ya IPCA wa dini ya Kiego ya Ntobochu na aratongeria kathumba bakuimbirite gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia na nkatha yawe Miriam Cherotich. MCAs ni bonekanite kuringira ndebe gavana Mutuma na kuwa niwe bakaiyeka kiri kithurano kia 2027 na ati kwina itumi kiawe na mithikali nturi kuwatanira kenda barungiko mocio kurwiretiki gavana Mutuma nawe akiuga akarania na mithikali nturi na bamenye mwerekera babu kwena lenturi tutime yako endia ndewe ile kyani ne tukwemwe tukutimwe bu twakashwa kana nje mukona bu kura shembe ikura ngiri manende ya 47 tukiabuyita ati bukona gatone tikia ngabani tukarita bele embe tianie kaitomwe na imenti bo twenda lakini bakona kitu bisenda toka barita mtu kana kona ngaba maminya so batu ngabani lentori to amwire ni to mheshima na isini wetu ndahara mabendele kwa na nigi na nyaba tu to abrombi kienda tu boika nyumba kutokani umwe lakini ora tu niwe tu tiruki kana na bwana tuenda kudukigira tuwete kaibu kwenda kudukigira tuwete tutenda kudukigira tesa sawa so gavana kwa support watu tu members of the county assembly nende unathe tuona embe bange bagenda kuira nao kaba kwenda bwana ikundi giki ura 2027 loi ende muembe ora kwenda kuromba gitikia gavana nerwe orende yembe ira rembi ende babu embe bwakanya embe bange baba kwenda kuromba gitikia gavana wabakanya kubere orende ikundi kirei na dobere babu kuburete ikundi mwaka 2037 mundu itara yake na tukaura ni kiuria warede na kia kufulani umete obwideri antubembe ni ubaru ukweria ukwaete kuona tika waziri yake kubiro wa waziri veterani ni tano ndio obwideri antubakoma ke kuya ntobocho ngwataniro ekwa kana rwaria rwakwa na mzeli nturi kinyawe tuteturana nezerete akembera na support ona nako wiwingo era nkurita so bukaigwe yobwa antu bamiri akobembe bukaigwe yobwa tugete kanene na my senior brother urato batire wikia meru yetu no tumeru ni tutwinde teu na no tuwenya we no mwana babo kwa twethigia mutiere mucio yawe atwathakirira inkomenya kinyawe na umeomba tutethia naguo ambira my brother woni mbonete manto ya maingi kankarende ankwatha ekirira ora meru weta uendelea no tutubona no kwethia atia no omba na ibo to muromba miario ye MCAs ni yikini mawaziri barabo kari mamburene ya kwa gavana atika ngwe kana ya hapo mwana mchi kama ni gavana mwana mchi udi gavana bombena utomo sabotane 100% iba atuto batu kwendera to bambere kotele ya gavana wetu ona gavana for 2 times for kaiteneo kau gavana Mutumano nekanite kwariria skuru ya Kiego University campus na kuwa Kiego ikege genda university uwa amen Kiego ikege genda university tugaka hostel Kiego ikena na beto barane nyumba yu tukabuye ya barabara no tuwa university ya Kiego na vijana beto tubandike bali ma engineers itoite kaneria babu bokaita wiregero every time inyakethera mkiripotera weru weekend kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali Ontuko ega kiano bu siasa chethirite ikigwata mwanki aja Meru na omea Meru ngambanio chege siasa ikioneka ontuku ikeja asiasa na boba kionekana kurima na bobongwa kioria kiriba ingiba aringi kura kinyane kwenda kumenya kethira barabara itene ni babaritirite ngugi iria bathuriri bioria ni kiri kinya ukonie utumiri bwa mbecha ni atongeria barabara itene mwanya mwanya mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki na gichunki gya siasa.
kiumia giki gikithira ni kuonekete kwina ugikathumba bwege siasa na urungika. Bwa mbere tukiambiria ni ngavana wa Embu Cecily Mbarire akiurubira mbunge ya seneti ethora akiuga ati natumire milioni 10 kiretithia bikibiki kirembe iria ciari cia gwaka njuku cia thirikari. Chair, around the month of June we had what we were calling a Buddha Buddha Summit, where we were launching the Buddha Buddha Circle. And he came and told me we have no money. There's no money yet. There's a delayed exchequer, and the summit was here. And this money we had undertaken to give to the circles. So part of that money went to the circles. Undububu ezia bonda bonda kuma kaunti Embu betho bakiregana nabu na kuona mwanka wa kamate mutharaba jwawe no ni undu wa uria tureguire goro ati kuratwikire atembia cia summit ati cia rutiro we treasury varia bone maveni tondo mbia icio kacia sangitwe na nginya muthenya wa summit kwena mbia cienge cia rutirwa vare ni akindiki na aria onthe mari vare muthenya ucio. So tungienda tu governor atio kuthie njira ya gukunga ya kuveni andu akimeraga ati atembia ati iria iraga gwe treasury ati ciatumikire na boda boda summit. Tukiuma kaunti Embu na kuja ndene kaunti ya Tharaka Nithi undu ura pitha bukiariro muno ni ndarasha ya Nithi ara mwankira na thirikari ina mbango ngurani kumenya ndarasha eje bakiugo mwaka omweri bakithwa bagikinya nikenda kwagirithio ntububu na matatizo hapa Nithi Bridge, si ndio? Hapo Nithi Bridge imetusumbua. Sikizeni sasa, contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa maybe in the next 1 month ama so, ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje, si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Tukiuma kaunti ya Tharaka Nithi na kunyandene kaunti Meru aja na baba pathatu ni bonekene bakiambia ndiunga cio bari amwe uju ni mithikari nturi mugambi Manyara na Nkirote Birere na kireba kuinyiria muno ni kurita utongiria boruto. Ndaka Songo atora ataweka watu pesa mifukoni, tuwasaidie, utoke kwa pikipiki upande kwa sienta, utoke kwa sienta upande kwa mbasi. Kunayo tunaona hapa na tuoni uchumi bwaitia twabera ugo tabua share akore ambeche chetu twabera shae taria ana bare okinya skuru twabera mbeche itakinya, yani mikindoli wanta uma kwa iburekanĩtie na Kasongo ara na ara gwetu imendi twarĩkaniria Kasongo kitambo sana na kirango na ukurikania na tikiri siasa kutem mundu na mucore au kanyima mithika na mpuru barare anthu indi na ndi mithika na ambite gutumiria unyanya kiri mpuru. Shujaa wa Mikindori hii, shujaa wa Tigania East anaitwa nani? Aja anaitwa nani? Munadhani mwita kuja tufanye kazi na yeye? Pesa ya kwenda mbele. Butamwere yeto watanere. Ato kwera mpuru eje one time. Ipo kwenda eje one time. Ibangana pa kwenda mpuru eje one time. Onto jabubu bukirithika kumakire PSO Iwanda niwe kiburi na rutera ruronge na gweta mithika achoka kire ruto. And I want to appeal to my brother Lintore, who really taught me a lot of politics. Come, we work together. Iyo bwari akendeke bwari kiberu Lintore, ruto imochore oku. Bwari, because there comes a time when interest chande, the community are more important kulokia chi individual. Uri atere, what is the best deal for Meru people? And even ukona mtu nukona atiumbwa. We start out of endowment in 1992, KDP, and you know the kind of voter as a community. In our community, okay, na mtu atiumbwe, na watakuwa na kwa tunatetea tufikire ground ende, tufikire ground tukonyera, tufikire ground tukira mengera, tukira barabara tukure customer tukurianda metu. So I'm appealing to you, my brother, to come and talk to your friend, President William Samoei Ruto, and I know he's willing and waiting for you. Yubuari bwatanire na mithika oro kwira choke kire ruto aduga ruto na mwikirite ibu na no mwankete Onto imadharau tuone
etwe ne thirikari ya William Ruto orabo komeanta amurete mimi naona ametukosea heshima kama Wameru. Kasongo tunakuambia sababu ya madharau, wewe ni one term, ni one. Aja nionyo kiritu murungia gutonyera na kuria na ndiru tweta nungi ukeja na baraba kuga ba mwenga batunia ntoroje na baina right yao baba kuwa I must go but inchoka nkaboria na ndi sasawa Ruto has gone onge oyete no bireni who is coming ndara idan tubo ndo china na William Ruto okay baba baina midhoro mingi muno amuna migambo yonde kirito arigwa kagwetwa na kijana nenkanire kiama kibaraba kendaga nanti kwera mateta nantu kiama kiambasi ukaroya kalire igwa ntatigere omugamanyara abantu shu na kibuti ndabera ke ibo kuona mbogeti yambasi bwagale yugeni bwiti yeto monga kiri tumurungia itata tidie na uniga nkiri ko kiranko barombo ibatigana nani egitarire na kethira kabu kwenda thuro kairi wa kurega o kaire na kaire ontrongama kura no ireko ntecho akwite ke MCA kana ke MP kana ke governor kana ya senator ndene miru ende tekua nimpumete siasa ene siasa cia kithurano ntire Ngabana Mutuma aruga wena kwenda kuthurwa ende atirete uturika na marumi lakini batu twambarareria uturika bwana laiwa unegoruma na muno bwana euneko buanga bana mwekoro bwana atogira inya keng'ang'i oyu wenga bwana ogarita keng'ang'i royene ni mageng'ang'i jaumere royene bona ni mbibo tonere mene tekeni community ta ukumira ibone no ntu ni boko enda nturika siasa Meru tukite entertainment wolo kumba kuina mono no kulingirwa kura kinya te kura ntu ne te wayiria ko kede to kwenda tedera ni rumbo to kwenda tutiringira kama nukura nontuwe na kiroto kya Mumeru ibone te kiroto grande nakyo kiroto ke we transformative i future oriented kana iroto bya kuringirwa ampe na arua na nteto idira i future oriented ubaba mantura ine bubu kibarabara itene na baraba konda kuromba kureji nende to atakere wanta mwekutha imbrother urenda tugaba Meru bakwa kana bakarate tega to support thirika era yeko kenda to na maendeleo ibo tokethia CS lentore na uwe one time Mutuma ntwathi uwe tuta neto manere ndebe tareki kenda mweri wa 8 2020 wewa muina kanto beto Mutuma weri athuro kanjurieku bwarie mirengo ne Meru baraba iko kwa one time kwina batuta kana ni atia ende bwenda tukarende tuwatanira mwe tukaria tumewa twetete aja nandi tukinga mweri jwa mbere jwa mwaka na kwambia mweri jwa iri au ni otuli siasa ene Meru Muthuri Muriuki gichungi gya siasa Ni kuma kiri rugono ruu ni tukuona kanya ga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia rugono rwa mwanya rwegie kiroto kia Meru City ugeta kuraja Thongomia ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii unga
losing weight? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Kiri uturo bwaku nwithara uri na iroto bia rujuru thongi na nikyo gitumi tukureterete thahabu yetu. Jojo ni mubango jo gwitithia kigina giaku ngugi na gwika muthitho kuringana na mibango yaku noko na maciara ja mungana jo mwanka 13%. Ni gutetheria kumenyera kigina gwika muthitho bwega na gukure kigina giaku bwega. Ni gutetheria wambiria education policy ya mwana igiciaraga o mwaka ukathomithia mwana waku utina thina. No ujuki investment package rega ciarana itumiroto biaku kutherema na ikeno bikinyanira utina marando. No utonye kinya mubango ni jo retirement kana legacy package iria kagutetheria ukurune bwaku ukenera matunda ja withi bwaku arambecha ciaku igakurita ngugi uri na theria mathuganio ni untu ni ibangire bwega ibange na thahabu yetu package narua kenda wagirithia rujo rwaku ni untu bonte tonkuruki turingire thimu narua kiri 0724 114 4444 kana 07111038000 kana uriongere rwangirwa turarure akwe nagwe thahabu yetu package kuma kwa yetu DT Sacco. Save me today, I save you tomorrow. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugia undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugiewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru
nonto bwanteto nkurukito ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Karibu Golden Pillar Sacco Narua. Mayogaja kwithirwo uri mumembo wa Golden Pillar Sacco ni amwena ugatuika mwene sacco ukaigwatira dividends o mwaka kumane na muthitho jwaku, ukaigwatira loans na interest tukuinyiria mubuko jwaku, ukaigwatira loans na mainda jana ja shares chiaku iroto byaku bigakinyanira na nkuruki ukona last respect insurance ya chiringi 50,000 riria watigwa ni mwendo waku. Kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwe turaro ria kwinagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140140 kana uriongera mutando jetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Ngukugwata ugeni oringi kiri nteto chietu cheru themwe indi kagitene gaka gatugwatanire na mwandiki wetu wa nteto Ntinyari Kinyua imwe kwemwe kiri studio iwingi chia Weru TV nikenda atumenyithie uria tubangirite kiri gichunchi giki kia mbere kia rugono rwawe rwa mwanya. Beti kanyani gaku. Ibaga sana Morini uri rutere rurungi rwa studio ni ibaga kirigwa mutegero Weru TV rwaria ruru rwa Meru gutwika city tora baba ingi tukumenya rwanjanirire na gavana wa Meru mutumanto ithingia kujukia muthigo jwa utongeria bwa Meru itwegiru akire Rais Ruto kwa Meru gitia gutwika city ithandatu nthiguruni ya Kenya na kwage agituma gikingi mono antu baba ingi bakiuragia kweri Meru iri tayari bangi bakwa kuri na mantu jagitumi jara jombikia kwithwa jakigi twa mbere ya Meru gutwika city nike tumindagire na ndikwenda kumenya bwa mbere ma ni mutatarajuri kujumba kuzajo kithingaterwa kenda tauni itwika city ni watho buri kubumba kuthira rubukia tha mantu jege tauni gutwika city ni mantu jaje kujumba kwithirwa jakiendekana na nkuruki ndomba kwithirwa ange karanthi na thirikari rwangirwa ubangani bwa matauni na miunda kwithirwa tugitega mantu jaria antu bapengi bakona jakajari ugwati ndonto kwithirwa mbuga kuombika ukitha kwina kuongore kwa land rates kana mwogoti jege miunda na bangi bakethora bagikira ukitha kwina kuongereka kwa parking fees kana ugoti burabumba kwithirwa bukiri wandira wa park kana weka ngari yaku taunine matusha John Thema nimbithiritwe nkiaranire na atongeria ndenda kuiga maoni ja asiasa ndenda kinya kuigwa maoni jaku kwa mutegeri wa Weru TV kike ni gichunje kia mbere kia rugono ruro mwanya kiroto kia Meru City. Gavana mutumanto ithingia kujukia muthigo jwa kaunti ya Meru mubango jumwe munene jura jwithirita jo kiringithanagwa na utongeria bwawe ni endekithia riawe ria Meru gutwika city. Hawa watu your excellency hawataki kusikia any other city being pronounced in Kenya before Meru. Nionto bobobo ni kwari na gitumi gutuguana na gavana Ojo amenyithia Meru kaumoga kiroto giki kiawe na kire gitumite ugati nogoka mwanka atigire gigukinyanira. Asante Betty. Niboya kiria Meru. Tugukara na wende obisine chawe mutindo jwa Kangangi na gwetere gintu nterigirite akiuga kiroto giki kiumanirie na gavana wa Ukabere Kiraitu Murungi. Kiroto giki ambiririe na Kiraitu Murungi. Tega bakwa na credit where it is due. Kiambiririe na the second governor wa Meru wetagwa Kiraitu Murungi
na ageria kubuithia what was possible then by trying to do cabros to modernize the markets around, and you can see Makutano green, green produce market. So why ndambiririe kuthingata kiroto ki? It is because in terms of contribution ya GDP, Eldoret itea kuina batu, we are number 5 countrywide, meaning the amount of contribution that we give to the nation of Kenya nitubateire as a county, as a community, could reap the same amount of benefit to the community. Bila to contribute Kenya ya Kenya nitubateire kuona the same amount of benefit ta community. Kiuria kia mbere niri nikikwari na bata kurumira kiroto giki na ni mawega jari kwa Meru bombikia kuona kumania na ukinyanirio bwa city status. One, international investors kwe investor bateme yakwe ya kuinvest in a municipality level, kwe investor ban different levels. Barabomba kwe ya kuinvest in Nairobi itofauti na barabomba kuinvest in rural counties like Meru. So when we elevate our Meru municipality to a city status, it means everything else has been improved, including road network, including ICT, including sewerage system, including water distribution and the management, general planning and management of the city. No kategero the infrastructural development ikeza ni na job opportunity, especially kindu kembethe ethira ni upgrading in terms of respond na into mwanya ma infrastructure tinjirake kwena even stadia kwena other amenities. Meru ikia city Meru county yonde igatetheka nontu anto bakeja mira area kawa getu majani jetu irio byetu bingi bidore bikiumba kwithirwa ugari region na aguri the market we create we also create a massive market. Mount Kenya East, Meru is the largest town as it is right now. Town Kana municipality, the largest this side. Nainyare a place at the gateway of the Horn of Africa and along the Lapsset corridor. So you never place Meru in a better position to become a city. Kenda Yombo serve the rest of the region. Kiuria kingi kia batanire mutaratara jwa Meru gutuika city jwethagirwa jukari atea. Kuringana na watho matauni na michi minene, bondi ya municipal niyo ikaraga nthi igakuruke yendekithia ria tauni gutuika city. Kuma au ni baikage yendekithia riri kirikanjo ya minister ba thirikari county niyo cabinet. Na boba akurukia gavana akathondeka kamiti ira yitagwa ad hoc committee ira ithagirwo iri na ataramu kuma ndwangi cha gitumi ta mawakili, physical planners, akari na banking kabo. Kamiti ije neyo yumaraga kuojania maoni jakari na kinya kuthuja kethira tauni ni kuingejeraja kuendeka kiwatho kenda gutuika city. Kamiti ije yathiria kuandika ripoti ni mikagia kiri mbunge ya county na bo MCA bamikurukia ikanenkanirwa kiri mbunge ya seneti. Seneti na boba kurukia ni bakinya iri antumwa rais uria ni wewe janaga chata ya tauni gutuika city. Kiuria kingi kirage kuthundia nire kiri mutaratara jojo junthe kaunti ya Meru ikinyite na Meru ni umbite kugita nkathi ithatu cia mbere aria gavana Mutuma areikite kuthondeka kamiti ya gutetheria guchunga ncungwa ije ya gitumi na tukiaraniria na umwe wa kamiti ije na erigirite ngugije ikarika ndeni ya mieri 6 ijite. The Department of Lands and Urban Planning na Physical Planning we under the guidance Mutuma Ntwithinke was selected a team iraba ko expect ikomba kutetheria mathogano jaja na to the meeting na governor na make it public na chairman na atwi na to indicate and to the part of the ad hoc committee na need they represent residents by this municipality na ibatwirite any time
yamba kwithira month ngugi yamba kwambia this January kana February but itonete thirikari county na enthusiasm kana ina wiru kwithira Meru igakinya city soonest possible. Imwe ya ngugi ya kamiti iji ni gutegera kethira Meru ni kuingia kana gukinyaniria jaja kwendeka kenda gutwika city. Kiure kiria gikuthingatira ni ri jaraja kwendeka na Johnny George riko. Kuringana na watho bwa Urban and Cities Act bwa mbere ni mungana juanto ngiri magana jari ja 50. Bunge ni tauni iria kwenda kwa city kumba kuthura ni ugoti bwa kungana kwirungamira no mwanka kwithurwa na kiria gitagwa development plan ikinyaniritwe. No mwanka tauni ithirwe kiumba kwa karimo tungata. No mwanka karibethairwo bakiura uga maoni kiri mantu jaraja bakonie. Katauni ithirwe kiumba kwa karimo tungata jagitumi nontu sibitari. No mwanka kwithirwa na barabara injega weru bwa kungana barabarene mitaratara imwega ya kuojania ruko na kinya mibango imiega ikukabanira na mitino emianki. Ntuku ya rojo tukathuja na ndene kithira Meru ni gukinyaniria mantu jaja na kinya kumurika na ndene mantu jaja gutuma bamwe bakaregana na kiroto giki kia Meru gutwika city. Akariba ntura ya kia Murindo irere Gembe North ni bagutariria kinyamara kiao ni untu bwa kwaga stima nturene ware kuringana nabo ni bethirwe bari na muoroto jwa kureterwa stima amo na kinya ntura ije akue ende ni bakuona wasiwasi ni untu ntureu ni tiambiritie gwikirwa ikingi ende ntura eu ya kia Murindo ete kuona ngugi ya stima kiribo bari gweta ati kinya ngugi iria chiendaga stima na ande batiumba kwithirwa kiambiria ngugi iji Nicholas Chabare na yagutumenyithia chio. Miaka yonza tutona stima tuwe. Akariba ntura ya kia Murindo irere wandi ya Anathu Gembe North ibebumirite na gutariria mithangiko ira bakurukira nontu bakwithirwa kwegita batithiritwe baina stima. Tutwire muundwine antu ba nture bathamiti biashara cio gwatuika nyote uritaira biashara nture nontu ba wacio stima. Inde na miaka 15 ndikwe ya nture ne na arandra twira woni ndaria stima ndethaira ngithia njwire ndethaira ngicugana ndethaira ngibwithia mantu a stima indu ndeyere ndatesekere ntione gomi tiona na nguthuguma ambita kuria nture ningi andi na antu akwa muciokwa kwina nyumba ngwira mbomba kuritira kubwithira mantu a stima lakini ngeta ngakombora kuntu kungi kuraya no ntopa kwithira inkwenda kubwithia ngwira mbwitha sikenda mbona kintu kiakwa kiotumira itukulikira mantu amaingi muno nontu ende nontu ya nturetu ukeya kinya nontu ya mathaya oro nontu kinya ukenda muntu mwezi nontu ya nthagoti mona nontu bambi baira ciara araba kuona kwa sanjambi mathimo yo aya ana beto bongo kuthoma ituma cio ikando tuwata cia na ntandikira tena ntandikira ore atweta oswa ndeto tumara kando muno no gumia yongo mathara ya kando kuringana nabo kiragi kubamakiane ati bakona ntura ina bathimanirwe na cio bakiragwa ati bareteretwe stima tayari chanjirite kwenjirwa ikingi ibya stima na ntura yao itikonekana takaye mutaratarani wa wikirwa stima inu ubakiririkania mubunge wa Gembe North Julius Taitumo na thinambe na kubaretera kinyabo stima igitari atura irengi gwikirwa gurupo mwagura kwa ni kwithunjwiri cia mutwe nikaelwa atura mwana kwa ni kwenjwa nikaelwa kaendwa ende buru mwesimiwa ngokuromba buru oleli anture na ritho ringira mwanya na itutumanite ya mingi muno kiwe kendro turigana ende ora bangi bagiro stima mwesimi ngokuromba buru tugire mwangi kendra anture tu bakuria ora bangi nturingirie tabaya itale mwito yetu alinjistwa stima siasa alinjistwa na atumira ofisi yake na aturejista ende mwesimi wa buru tukuromba turigane kenda manto ya stima hiyo yetu yomba kweta atia yomba kuyura inontu ntugo reto alinjista wa alinjista ni role mwana na kamarenga twa indie to munene to atwira stima ntora ingi kuretero ikingi na tuito kuromba turetero ikingi bieto bya ntoreye nikenda tomba kuendelea bwaya kuma ntora kia Murindo Gembe North Petan Class Chabare.
Ngeta na mbere na ukumenyithia ntetoni ati timu ya mubira ya Wero ni umite ng'ananio ya nguru 2-2 getetha na Nkobo Veterans ni mambura jaraza gukinyine mwingi jwa mashabiki o mtu agishabikira timu yawe. Nguru ya mbere muchetho ni jo yungurirwe ni timu ya Wero ya 2 Nkobo Veterans na okaire bakiunguria ya muthianda ikene chianga intethia. Wero FC ni kugwatanirite na kambuni mwanya kiri kumbithia muchetho jojo bare amwe na Yetu Sako na Kinyaraha Premium. Anakusudia badiliko. MC Tash anatoka nje. Wata tuzana pale, lakini Tush anafika na goalkeeper Brian Echipailo. Una la kusema? Hapa tusema mwamba ngoma. Okay. Unapotazama mechi na dume kwa dume. Wero FM na Nkobo Veterans wakasema ndio tuko tayari. Unibeta kwa CPA Dennis Kiremi, CEO wa Yetu Sako. Muthenya jwa narua tukongore tukari na partnership na Wero sponsor mubira jwa akoro na timu ya Wero Nkobo Veterans nontubwa gukire community ku fight against the drugs nontubwa partnership eu kenda tumbo koria toria manto ja financial literacy toka tukutumira this partnership kenda tumba kwendoketi anto kuongera go save na bomba tumira mbechira benajo kungu welcome Yetu Sako kwamberia gweka muthitho muthenya jwa thira turarite dividends at 19% na interest at 13%. Kena tuchokeria antu baraba itambecha na batwe na baraba sevana tukubera thank you na boda bana litani mbere muthikiria gutenange ukona litani ingana tera turanenkanirite 19%. Kauga kinya timu ingire gututegete narua naro tukomba kuonania gushowcase mubira jwa Wero TV FC na Nkobo Veterans tabwa kuruba darba Nkobo ibatwe am one of the team baraba batira kugene na baraba cherete mubira ko onko timu ile ingi tutegete ndwangine cheto kumamero gweta Embu gweta Chuka gweta Tikania ile kenda tupati nacho tukapati nacho kenda tureta manto jara tukwariria ja biashara ja go save na kila ntore na iria na nyawero tomba kuthomithania na gweka bwega na gukiria talent ciana baraba inara na kubara tubonia akagita kara turi free ta sande tangarua anto tweta ndiragine tukatinda kieni ne tukathithia mazoezi na tukomba gwetania bwega. Unibeta kwa Alex Murane murugamiri wa gitengo kia marketing kire Joy Millers Limited na nato turi intere cha Shabaha Stadium aja Nkobo Meru County arata tukiwatanira na Wero TV kureta mubira mashinani na toba kwa tuna kagita kaka this afternoon aratomba kwa tukikaragana akariba Nkobo Beta kwa Alex Munane murugamiri wa kitengo kia marketing kire Joy Millers Limited na naro turi Shabaha Stadium aja ntere cha Nkobo Meru County tukwatanira na Wero FM na Wero TV kukureta na mubira live aja jwa Nkobo Veterans na Wero FM FC alato beta kwa tukiwataga kanya ka support kana kanya ka kukwatira ntukimbithi kiri talents yao bato turi Joy Millers Limited tukwatanira na Wero TV itu beta kwa tukiambagira babango jojo kana tukakisha that the vijana kana the young generation baraba kwa tukiambagira that hizi we are getting in touch with them na tukipata tageria kada bakiachi baga goals yao cheki maisha Edu inakuaje? Mukaririgite wa kiama kia Democratic Party Peter Ndubai norite thirikari ya Kenya Kwanza kwiritanĩria kiri kumbithia kithomo na gukiethia kiotheri akiuga bobo kombithia uthomi kiri aritwa bonthe nthigurune. Akiaria Ndubai augite kuri ana baingi mwankira nande batiromba gwita cukuru ni untu bwa ngarama ya kithomo. Caleb Mutembei na ripoti je. Mukaririgite wa kiama kia Democratic Party DP Peter Ndubai ni ariretie bata wa kwariria mantu maria makuringithia mwananchi wa kawaida nthiguru muno mantu megie kithomo. Education is the ministry ya ndeto na ukona President Mwai Kibaki atire education is free now itukwirwa 700,000 children they are not back in school not batomba kwa fund fee which is charge na Kenya constitution yetu wa basic education is compulsory
and it is supposed to be provided free of charge. Dubai ni akuria thirikari ya Kenya kwanza kubwithia kithomo gitina marei na gukiria nduke mbethe muno etithia bodaboda o taboria mututigi Rais Mwai Kibaki. Ikuria thirikari ya UDA ile the education mwana wothe thukuru na mwana wona na kuthira na kuona skills ida kwenda na ukaethira boda kinyanjo cia mbere tu thirikari ya Mwai Kibaki manifesto yake na NDP na ini athire nio make u komi athire nio na itukuria kibonto I introduce kinya boda cha introduce by Kibaki boda chethira bei yakio is very low kuthwana tiare around 70-80 dai kwa 300 or something kenda muntu onde youth umba kwethira na tubeja kindoko kaomba kwa ndio ya biashara na itethia nio ne augete mutaratara wa basari uri gutumirwa kagita gakauti guruta ngugi na mbesa nyingi ni ikurira njirene boko kuendelea dai MCA ina basari kie MP ina basari women level ina nini governor enio national government enio president enio it is not working. I think imbeja nyingi kai kurira njirene tubwire kwethira kithia ci consolidated mali mokithia ministry chithira chi control kenda chithira kwina free education ne atindikiretia bunge ba Mount Kenya East bateguthetera kioto kiantu baria bathurite kubatongoria Mount Kenya East MP they have let down antu betu baba batalire ne rietu tuona utima endeleo tu idara tu inayo neita donde iba ikumakia bakawa we are okay bora kia we are okay nambi tute barabara tute roe tute stima na and MP betu batika kia muswanda yoyote mbunge kenda batheterandu bo akirikiria ni ariritie mbithukiro iria irengete uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua akimeneria thirikari ni kwaga kumenyera ukaria wa tongoria na Kenya. Gachagua deputy president obathatu na atakito ya maingi na atakirwe Nairobi na atakirwe Nyeri kwa nyumbani na atakitwe Nyandarua na utimu mtu yukakuwa atua uwa mtu no atakire. Caleb Mutembei, Wero TV. Minister Geoffrey Ruku ni aritete mukana kiri maitha jarazethirite za kiangaikia kariba Isiolo na kwiyandithia ciao akiuga thirikari nande itikira kaire bobo gita na mbere akiaria ri county ne Ruku ugite bakaritaniria ngugi amwe na akari nikenda kurikithio karia guntuku. Waziri wa utungata bwa mwingi na mibango ya mwanya Nthiguru ya Kenya no Geoffrey Ruku kirindiunga yake kaunti Isiolo na wetete mubango ra thirikari yena ukonie yurarira riambirite gutema ntame kaunti mwanya cia Kenya akiuga tayari thirikari ni ambirite kunenkaniririo bya msanda na nitengete mbeca cia kuongeririo koguo trim tugakuikwaga bya kuria. Serikali ya Mheshimiwa Rais kiongozi wetu wa taifa imetafuta pesa, imetumia shilingi bilioni 6 kununua chakula, kununua mchere, kununua maharagwe, kununua chakula ya mfugo, na hiyo chakula iko tayari, chakula ya mifugo iko tayari, mchere iko tayari, maharagwe iko tayari. Kwa hivyo kusinje kuwa na Mkenya yote kwa sasa anapata njaa juu ya ukosefu wa chakula. Na ratongoria baraba kumumete nyuma rio mubunge wa Tigania East Mpuru Wabure bawetete nkinya kinyamara kia wamba bong'ombe kira kiwete mwanki mono mwankani Isiolo na Meru ntubura rukwachoketie na kuruta mukano morito kiriamba baba kiuga thirikari yena njarenda yarua mono ntugo cio igakinya mwisho. Meru imekuwa ATM ya Msamburu, ATM ya kijana Mturkana, akijisikia kunywa pombe, chukua ng'ombe, ila naye. Mpaka sasa mnakuja mnaua innocent watoto majirani ambao tuko naye hapa. Na mnaingia kwa town mchana jua ikiwaka. Hiyo ni kwa serikali aje? Majangili ambao wanaipa
ng'ombe na mbuzi na kondoo. Kama serikali, mkono ya serikali ni mrefu, na kama wewe unajiona mwanaume zaidi, ati unaenda kuiba ng'ombe za mwingine, unatumia bunduki, siku zako zimeweza pika. Serikali itakushika, itakupeleka kotini. Nkuruki atongoria baba ibonekete kuwata mbaru utongoria bwa Rais William Ruto bakiuga nkinya nthiguru ikawatana na nthi batiumba kuma thirikari-ini ino. Tuunde serikali 2027, wewe na hawa ambao umechochea mkae nje ya serikali. Sina vita nikisema kwamba ile serikali tani, serikali ya Mzee Ruto haina vita na ina kabila yoyote. Sisi tumeamua kama team tunaongozwa na Waziri Ruku kufanya siasa ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na naibu yake Profesa Kindiki. Na hapa mambo ya tutam si kitu ambaye naomba. Tutam hapa ni iko si kitu kuomba. Kuma kaunti Isiro nkiripotera wero weekendi niokambitaga ki Mutegi. Abisore ogwatirite kanya kamwandiki munene wa kaunti na kinyanwe minister wa barabara David Bario na ugite ngabana Mutumantu Ethinkia na kuritaniria ngugi kwa kwina nthuki mbithi kenda kubokeria na kinya kubaguna uturone akiaria kiri mambura ja Maromba na aria agwatanirite na Bishop Mulukere Kigongwana kia Maromba ya ikundi kijikene Etaigembe Youth Coalition. Bario na ithukirite mworoto jwa thirikari gutigira kinya negukiria kimbithi na njira mwanya mwanya. Iri ntuku ya Maromba ja mwanka jumweru ja gikundi kia Igembe Youth Coalition. Maromba batongiritwe ni Musikabu Imurure arungamirite ngwatano ya makanisa kaunti ya Meru. Kiuthurano skikinyitwe ni County Secretary David Bario uria kine minister wa barabara ibajukitie kanya gutariria mibango iria bari nayo na bakuromba kinya gutethirwa kirio. Igembe Youth Coalition lengo moja sauti moja. Ware nentukwira tukara Maromba ya kurombera youth yonthe ndene Meru, kurombera atongeria, kurombera thirikari yetu Meru county ire tongeretwe ngabana yetu mwende Isaac Mutumantu Ethinkia na kurombera aritingwe bonthe bara ba laini nembere wakijisa county ni wita boya. So ito kuromba mwaka yotu ethirwe twena antu bena thiri twethiro twantu bakutangwe gikundi kiini bandarire bethande na director baina patron wita wa Bwana Kiyuki na baina muchorora munene kabisa oro watilite kundi ki oro de facilitator wa kundi ki Governor Isaac Mutumantu ne kundi ki ntukuite kara itekora ya bakatirimana na governor no ntu kundi ki kieto kia Igembe Youth Coalition iba mbere jabo utionge bakumenya ne ngabana o Mutuma ngabana o Mutuma na ngabana Mutuma nwe bainwe no ntu ngabana Mutuma barone aina maono ya atethia Igembe na ya atethia Meru mzima na ya atethia Meru wethe arari Bobali ugiba kuwata mbaru ngavana Isaac Mutuma bali na wirigiro bwa gutethwa tantu babethi. Kwa hivyo watu itucokeria Bwana Mutuma nkatho sana nontu ora witwo Mutuma itukuona neti tene mbere aituma Meru yonthe urekari atena mwana omuongo kana mwana ondra ngweci yonthe ni wita boya Mutuma tuta Mutuma tuta no ngabana nkwera ngabana Mutuma tuta na bukemenya ngabana Mutuma is a reverend, a man of God in this county na tuina weregero tuendia kuraya nibono ntonkua ngabana Mutuma tamuniana niyere miaka neana nitwaro. Dennis Mugendi weru weekendi Igembe kaunti ya Meru.
Abiashara ba bodaboda barane ekuru kuma gicigo bunge kia Tigania West gukurukira nene bao ne bekite muchemanio jo kwariria na kinya kubangania njira ya guciandikithia kenda bomba na kinya nkuruki kire biashara eje irero meri monone antu arume bakiaria abiashara ba ne bataririte bange barabara ngugene iji na ne ekuru kuma isigo biu binge kwethro bakigwatanira nabo ne kenda guchukiria bare amwe. Iri tanjira imwe ya kuyama na kwirikia kimurutira ngui wao abiashara aba bonda bonda abantu agakuma giciko bunge ya Tigania West gukurukira mukaririgite wonwe Doreen Nkirote ibayite amukenda kwibandikithia barita ikundi bomba kuba bakibukire kire murutira ngui wao na arabarombete kinyanto akabara bange barikire biashara no ya bonda bonda na batakure kwibunga na ikundi giki kwibunga nabo kenda bagakura bare amwe Bethairande Chialende Tigania West Boda Bonda Association ke muchamanio yoto gare ayo kuina heshimiwa baba inge tukwalikite but currently mheshimiwa oromba ko show up ne one ora kwenda iteke MP Dr. Kaberia na ke Dr. Kaberia to wigwa to so much thankful to garia group we ya Bonda Bonda Riders nonto no enka etekeria ko to support kenda tomba kwethira tuna certificate to register kundi yetu kia Bonda Bonda Riders twethira tuna certificate yetu ira kethira in benefit ko inkoromba kethira wena antu baba inge bara are bamba wete de bwethira batina uo me bara batukarike kundi yetu ruare kana muchamanio nayo inko baromba kinya baba imba ko join baton join kinya batwe ni kenda tukomba weta turi amwe ito inko boromba nete yo kinene ngari ya Chialende we kundi na ndena fellow leaders baba yao nyuma inko boromba buinde toeni Dr. Kaberia kura ikenda tukona a change nonto a change as already began ria twereta no to register kundike mauma thieta na mbere wale na bombe mbithi ba ikundi mwanya mwanya mubira wa maguru kumantera wino Tigania West bombete kwigwa bakiwata into bya michetho ire uniform mibira na kainto binge kuma kirumo baraba kumerere matagitikia mubunge giciko bunge ya Tigania West na Dr. Kubai Kaberia onto baugeti barari kuthina ninto ibi wakagita kara ya batone mtakubatethia juu ya kutupea jezi tulikuwa watu hatukuwa na jezi nyingine ametusaidia na tuko na post mpira ni yeye amefanya hadi tukarudi kwa uwanja. Tulikuwa tumeshatoka kwa uwanja tukua na mpira. Amesaidia. We thank you. Muraba Football Club to appreciate nanya on to boto a ball. Otori kana mno tiba ba ike ba tori kana. Tibo tu ya ba tu you that list dai to teri aedo. Mudira yombo tuma to ka avoid nyama ante ya drugs. Dai to ka da to ina time eje ya. Alafu na aramo mheshimiwa na muraba twina thina post twinga tutito tena post ya chuma hapo tukuroba buru uturikane nara kire rutere rwake Dr. Kaberia kuari na kiroto ge gukiria biego biana na mono kimichetho ntaire Tigania West tunaenda ku develop kind of an academy kidogo mweri kwambia mweri wa 6 ya mwanja tukathithia tournament yetu na tournament yetu kuthithia tukareta antu bakuma ome bambi you pick one person or one of the best players to the club ya Tigania West kira atonya kire ligi Tigania Meru County na twikire sheria chetu nigenda tumba kuthithia a small academy kinyana babo ngoi tarora kinya atwambie nya kuthithia ka small football kana bariku I know kwenda twena ka junior club kithiga Ntalami FC like that nigenda kinyana batike kwithera ngwira bakuya kona mubira witate yo chetho aki kinya baba witate ba chetha no ndo murungu atutethia tukonetike kia MP mantu ya sport ya ithira ya priority yetu ki program ya Tigania West ki reporter ndo cha weru kumantere cha Tigania mbetawa John Thega narwa kire kuria mwana turiariria mantu jegie oe ibwa irio kire mwana aria mukuruki atibatere kwambiria kwewa irio atikinyete miaka 6 Rarira mantu jegie oreana babatrite kuruma bya kuria rira mwana akinyirie meri 6 nonto mwana tugaga meri 6 ya maisha jawe ya mbere tubathirite kutha tukimonkagia aki na tubathira kuthairuma bagintu kingitiga kuonku aki neri arangina
meri tantatu ni ng'anie kumwa into bire bionde mwana akurikwaya kendo bagukura nabyo kinyaruje tutubadete kuongera mwana ki iriarera kongarangina 40 kirigana iriarangina ethari ruje kona ndi nyaruje tutete kwenda ruje tuongera ruje kenda mwana taboega iriarangina irio mungana nyandi enda kwariria mantu jegie uratumba ko kira kutumba kurumia mwana no tubama betu ana betu baredo abaikura bwega meri mbere tantatu indi kuma meri tantatu kuendelea ukethera ana betu bati ukura bwega no tubakwithura irio birato barumia bitibui number 1 mwana ria twambiria kumurumia bya korea no mwanka kinto kia mbere umenyere kiukia mwana kigitamenyerete into bibinge na ino mwanka twambiria kuintroduce kana kumurumia kintu kimwe at a time na mwana atiumba kujukia o expect mwana kwambiria korea arora kana kamenyerete koraga korea. That means adani uchuru kintu kia mbere mwana abatirite rero kwenda kumurumia bya korea okambiria thoina mutujura wina junyomba nyothai mutujwa nkima ende ora mantu ja gwitaita mwana abatite kuthiro into biire yake na gintu kiu nakio imunga impempe ethoina moya kana mpempe na mwele into biire yake na mwana atibatite gwikira into bibingi uchurune jabamwe bagikara bagekira into ja mungau kiri uchuru bagekira karanga bagekira ndengu ukeji gwikira into ja biu kiri into bya mwana bio uchuru uragukarawa mwana ora uragwitage taguka into bira bikamuchumbura kiri tema bogi nabu kimanto jo uchuru ba mwana bogekiro eria ukeja gwikira uchuru eria uragukarawa eria riria arituma ndamwe mwana egeta inyia uchuru guteka ero eria keja gwikira eria ndamwe mwana ekaragieta inyia ntuba kwithirwa kwinto bimwe biendene eria bituma gintu gitawa iron na iron yo ya ituma mwana ethore na ndamu ng'ani mwiri kanirete thairia kwa kanda mwiri na ndokeja gwikira uchuru eria riria arigiriga iria iron gutonya mwiri na inya iria ritika ero irione kibawo joka inya iria bakothia bakajukia bakodhiria mwana irione eria no ukeja kuthithio u ndamu mwana itingana no tututona gintu gitawa iron kina kyo irio bya mwana na bino mwakabie dorobie balanced diet na inyani bira nabyo tugaibio mwana batirite kurugairwa bira byomba gutongera iron yewe gwakanda muke mwana imanyani ja terere mathakwa manyani ya marenge kanyuria bibio ngirimira mwana batirite kurugirwa na irio bya mwana na bino mwakabie kirwa maguta kumena mieri 6 tukarea gwikira irio maguta kwina vitamin itetonya mwiri vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Hiyo itetonya mwiri irio bitekiri maguta. Kona ndiuga mwana akiambiri kuria na batete kurugira irio bikwereka irio nya mwana wengo aroma bina maguta na bie na chumbe na bie balanced diet utauga mwana aketho at least na kuigwa irio bira ibithongi mwana no angirite runya tukarati irione na kiro nya tuma nyani twa chireta wate twekara irio biera mono ndania nikirunya tumanyani twa ndania kende irio bya mwana biethora bie delicious palatable sumptuous na yummy mwana akawinya bire akorea na akoraga ntu gakega ko turumiana betu irio bibiega bi balanced diet bine into byothe bya bikwendekana kena mwana wetu omba gukura na njira yagirite. Akiama regani bathirikari baria mwena Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka na bangi ni bakinyite mamburene ja Maromba kaunti ya Murang'a ni aria bonekete kumeneria bonene thirikari na kinya kwariria werune kwaga kunganirwa kwao ni uria itite na mbere na angi na ku rais na njuri yawe bethirwa bagikinya ntere cia Nairobi. Asiasa baro terero regani na thirikari na ruane bakinyete ntere cia Murang'a gutirimana na akari na kinya kanisene bonde bakioneka kumeneria thirikari. William Ruto is busy galvanizing ati anapeana pesa inaitwa sijui nyota. Surely
Ruto, and he calls himself a Christian, you have not reflected on what it is that happened on Sunday last week. Kama Mkristo, ujiulize ni nini hiki kilifanyika. I can tell you that if they try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Pariah ni serikali ambayo haiaminiki, haina mipangilio, hata kama wanajipiga kifua na kuita watu wajinga. Nobody will take them seriously. Unajua Kasongo walikuwa wametumana pale kanisani Othaya. Akina mama na watoto wauawe pamoja na Rigiji. Mungu akatuonea huruma, hatukukufa. Lakini shida yetu na Kasongo ni wale wa viongozi wenu wanatembea na yeye. Iko msichana hapa kwenu walichaguliwa. Msichana mdogo ndio anapewa askari na Kasongo kuja kupiga kanisa. Huyo msichana ni one time, si one time. Aende asiende? Wangapi wanasema hiyo msichana ni one time, one time, one time? Nawe Rais William Ruto ne atigete siasa nyuma ari mushine munene jwa Nairobi ari arikithete witinguge bwa thirikari nene na ya county ne gutigera utheru bwa Nairobi. Mimi nimeamua ya kwamba maneno ya takataka na kusafisha Nairobi na kuondoa takataka haitakuwa kazi ya county peke yake. Mimi nitachukua jukumu kama national government, nisaidie county government na nisaidiane na wananchi wa Nairobi. Tuondoe takataka, tusafishe Nairobi, Nairobi iwe the famous city in the sun. Watu wa Nairobi mko tayari my friends? Na nikisema hivyo, mimi nataka niulize wana Nairobi wote. The cleanup of Nairobi city is going to be a whole of Nairobi engagement. It is going to be the citizens of the city of Nairobi, the county government and the national government. Nkuruki Minister Kipchumba Murkomen augageta na mbere kurwana na mpithukiro cha maitha. Siku ya leo nimekuja kucelebrate institution kwa sababu tulikubaliana na Bishop juzi. Niliambia bishops wote wa sehemu hii ya kwamba sasa wale wote walikuwa kwa mambo ya banditry kwa Kerio Valley hii, tumeweza kukomboa upande ya Baringo, tumekomboa Elgeyo Marakwet hapa na sehemu za West Pokot, tumekomboa sehemu kubwa. Bado tuko na shida mahali inaitwa Kainuk pale na Aro sub county kati border ya West Pokot na Turkana, na mimi ndaenda huko kesho kushughulikia mambo haya. Pia bado tuko na shida sehemu moja inaitwa Mukokodo Forest pale kwa upande wa Laikipia, na tuko na shida pale Isiolo ambao nitakuwa Tuesday huko kupambana na kazi hiyo. Nikikamilisha hiyo soko Hau ni otu akinyira muthejo wa nteto chietu cheru themwe tuchemani ntuku ya rojo nkumenyithie nteto inge cha weru themwe. Martin Gichonge ondula netete nambe na kuibangania nikenda kuretera mubango jwa gichunki gya siasa. Reto ni Maureen Kinya, muona ni reto mathithio ni Maureen Kirimi. Ni Wero TV.